I request all those who are supposed to transfer the sacred relics, please come forward. मोगाच्या भावा भयणीनो, भक्तीन आनी भवार्थान ह्या समारंभ सोहळ्यान आमी वांटो घेवया. आनीक एक पावट उगडास करता, मागण्याचे आनी ओगेपणाचे वातावरण सांबाळुया. Let us adhere to an atmosphere of reverence and silence. Today we are also joined by our Cardinal, His Eminence, Philip Neri Ferrao. भक्तीन आनी एकवटान भाग्यवन फ्रांसीस शावेराचे रॅलीक आतां कॅथिड्रलांत जावन बाजिलिकेंत आमी हाडटले. हे उत्मीक वाटेर आमची थोडी निमाळलेली भाव भयणां आमच्या जण एकल्याच्या नांवान वांटो घेतली. मागण्याचे आनी भक्तीचे वातावरण आमी सांबाळुया. God our Almighty always has His messengers all over the world. In the last 45 days, numerous pilgrims journeyed together, and certainly we could experience the theme of the exposition get actualized at various levels. That is, individual, family, church, community, state, nation, and the world. The Gospel of Matthew states that God sends a messenger to prepare the way. Just like Saint Francis Xavier, we are sent to announce to the world that our God is King. The first stance is inside the Say Cathedral. Representatives shall now help us to lift and mount the relic of Saint Francis Xavier. Tradition calls for the relic to be kept in the Blessed Sea Cathedral during the sacred exposition, which is one of the most ancient and celebrated religious buildings of Goa. It is undoubtedly a divine masterpiece. आता रेलिका खान मारून सवकासायेन ती घेवन काथेड्रलाच्या मोदेकोत येतल्यात. भक्तीन आनी मोगान आमी जण एकल्यान ह्या दिसांनी सायबाच्या गोंया येवन भक्तीन आनी मोगान भाग्यवन फ्रांसीस शावेराचे रेलिकाक आमचो मान फावो केला. ताचे विनवणेन देवा बापाचे उपकार आमी आमचे जिणेंत अनुभवल्यात. दिनवाशी काळीज मोन बापाक ओरपुया. Let us mentally prepare ourselves to let the Spirit of the Lord move our minds and hearts, just like it moved Saint Francis Xavier, our Gunso Sahib.
Let us allow the Holy Spirit to work through us. In this new year, let us work on our relationship with Jesus and seek the guidance of our beloved saint to help us love people around us without judgment. बोरवंशान आनी मोगान कोश्टांक आनी आडकोडींक पुरो करून आमचें सूख दूख घेवन आमी आयल्यान देवा बापाची भुजबण आनी शांती आमी जण एकल्यान अनुभवल्या. Representatives of the Pilgrim Village volunteers, wheelchair services, traffic police, security personnel, firefighters, the police personnel, medical and ambulance, the ASI staff and officials, the ATS squad, officials from other government departments have all come here today to pay their respects to our beloved Gonso Sahib. Representatives from the buggy services, caterers, water suppliers, RK cleaning agency, e-rickshaw drivers, laundry staff, welfare tailors, water supply, electricity department, mill suppliers for canteen have all come together in unison today. Their wholesome services are to be significantly appreciated. Bagyon Francis Xavierचे काळीज जेजूच्या मोगान नाचताले. ताचो मोग ताका थार दिनासलो. देखून जेजू कुडगोटून तो देसा देसांनी गेलो. आमी जण एकल्यान बागयोन फ्रांसीस शावेराची स्फूर्ती घेवन सगळे परिस्थितीन जेजू कुडगोटचें. हे कोविड वेलिकेचे दाखोवणेन पयलेच फावटी बागयोन फ्रांसीस शावेराची कूड मुर्सावान गाडयेच्या माथ्यार उंच उबारून बासिलिकेन जावन ते कॅथेड्रलान हाडलेली. उंच उबारलेली ही रुपयाची पेट आनी आरशाच्या कांशवांत आसलोली ताची रेलीक सगल्यांची नदर ताचेर पडच्याक आनी खरो मान आनी दोबाजो फावो करच्याक ही उंच गाडयेचेर दवरल्या. ही गाडी सवकासायेन मिरवणुकेन चलत परत येतली. बागयोन फ्रांसीस शावेराचे कुडीचेर आमची नदर मारून ताचें दर्शन घेवया
आणि आमची आत्मिकताय वाडोवया. ताचे उद्देशी फावो जालोल्या सोड उपकारा पासत देवा बापाचे उपकार आठोवया. Dearest devotees, the procession now begins. The order is such. We shall first have the altar servers, followed by 2 flag bearers, after which we shall have representatives from the cathedral volunteers. We are joined by 20 volunteers, and we also are joined by another 20 representative Basilica volunteers. Followed by them, we shall have joining us representatives of the various associations and especially of all those service providers and committees which have been with us working tirelessly for the last 45 days. We significantly appreciate all their hard work, all their dedication, all of their meticulous planning, and all the hard hands that came together. After the representatives of the various associations, we shall have the choir members, followed by the flag bearers, followed by nuns and consecrated virgins, followed by our holy priests, thereafter followed by the canons, followed by the flag bearers again, our angels, and all of our participating bishops. All of these faithfuls will then be followed by the casket, guarded by our very efficient police personnel on either sides, and led by our auxiliary bishop and the MC. They are then followed by the brass band, the ensemble, and the epitome of all musicality. On all the other sides,
You see a human chain formed by our youth members and our volunteers. Bagyon Francis Xavier जावन आसलो, एक स्पॅनिश जेजुईट पाद्री, जो आशीत अदीक करून भारतांत आनी जपानांत क्रिस्ती धर्माचो प्रचार करूंक उर्बेन वावुरलो. ताच्यो सुरवेच्यो मिशनरी वावर भारतांत अदीक करून आमच्या गोंयांत सुरू जालो. थळाव्या लोकांक ते देवाच्या उतराची ओळख आनी सोजमणी दिवपाक ताणें सुरवात केली. भारताच्या दर्या देगेवेल्या नुस्तेकारांक आनी मोतयांचे कुशीक काडलोल्या समाजाच्या भावा भयणां सवें तांचो खेरीत लोक आसलो. फ्रांसीस शावेर मालाका, आतांचे मलेशिया हांगा भोंवून थंयसरल्या थळाव्या लोकांक धर्माचो प्रचार केलो. जपानाक क्रिस्तांव धर्माची ओळख करून दिली आनी त्या देशांतले पयले क्रिस्तांव मिसावाची स्थापणी केली. बाग्योन फ्रांसीस शावेर चायना वचपाक भायर सरलो, पूण आपले मिसांव पूर्ण करचे पयलींच सांगशुआन ह्या जुंव्यार ताणें आपलो प्राण सोडलो आनी ताचें सोपोनूच उरलें. जेजूची बरी खबर परगटूंक बाग्योन फ्रांसीस शावेरान तार घेवंक ना. ताणें सोबार तरेच्यो पद्दती आपणायल्यो. लोकां लागीं संपर्क करूंक तो तामील, मलाय आनी जापानीज भासो शिकलो. ताणें थंयसरल्या रिती आनी परंपरा आपल्या जिवितांत आपणायल्यो. ताणें क्रिस्ती शिकवण दोतोनीचेर आनी साक्रामेंतांचेर अदीक भर घालो. फ्रांसीस शावेराच्या मिशनरी वावराक लागून आजीर जेजुईत संस्थेची स्थापना जाली. ह्या ताच्या मिशनरी वावराक लागून तांकां मिसवांचो पात्रोण म्हूण सन्मान फावो जालो. बाग्योन फ्रांसीस शावेराच्या मिशनरी वावराक आजयेंत धर्म परगटणेचो वावर नेटान फुडें गेलो आनी ह्या ताच्या दायजांतल्या संवसारभर मिशनरी भाव भयणांक प्रेरणा फावो जाली. St. Francis Xavier arrived in India in 1542. For 2 years he catechized poor pearl fishers on the eastern coast of Cape Comorin with basic Christian prayers he had translated into Tamil. As more Jesuits gradually joined him, he established Goa as the principal center for Jesuit ministry. For the next 4 years, he reconnoitered widely, eventually traveling as far as the Malacca Islands, 4,000 miles beyond India. Within a time, some 10,000 converts were won.
Japan was crucial to Xavier's missionary objectives in Asia. His enthusiasm was high when he and two other Jesuits became the first Catholic priests to land there in 1549. A brass band is a musical ensemble generally consisting primarily of brass instruments, most often with a percussion section. Well, traditionally, we have experienced and probably even witnessed brass bands take off in England. But today, we are so fortunate to have one of our very own trained musicians lead the sacred relic right there, beat to beat. Brass bands have always been a popular form of amateur music. But the musicians that you hear while the procession takes lead has been very well practiced over a long period of time. San Francis Xavieran बोरमाशाच्या यात्रेकाराचें काळीज मोन आपणायलें. आपल्या अखोंड भावार्थाक आनी उमेदीक लागून ताच्या जिवितान बोरमाशाच्या यात्रेकाराचे गूण आमकां सोबार बोसांनी दिसून येतात. बाग्यून फ्रांसीस शावेराक देवाचे येवजणेचेर पूर्ण विस्वास आसलो आनी तो कसल्याय संकोश्टाक फुडो करतना देवाचेरूच पातयेतालो. ताच्या जिवितांत आयलोल्या दर एका तुफानांक आनी आव्हानांक ताणें काळजीदारपणी फुडो केलो आनी आपलो भावार्थ आनी बोरवासो देवाचेर थीर सांबाळ्ळो. बाग्यून फ्रांसीस शावेराक देवाचें राज परगटूंक एक ओगळीच उमेद आसली. ताका सगल्या मोनाचे कसली ताची परिस्थिती आसूं तांणी तारण जोडूंक जातलें हाची आशा आसली. बाग्यून फ्रांसीस शावेराक मागण्याच्या बोलार विस्वास आसलो आनी देव ताच्या मागणें आयकतलो ह्या बोरवाशान तो हेरां खातीर खतखत्यान मागणें करतालो. देव सदांच आमच्या मागण्यांक कान दिता आनी आमच्या आदाराक पावपाक सदांच राजी आसा हाची जाणविकाय ताणें लोकांक दिली. बाग्यून फ्रांसीस शावेराचें जिवीत आनी दायज दर एका क्रिस्ती भावार्थ्याक स्फूर्ती दिता. खंयच्याय काळोखांतल्या काळांत लेगून भावार्थ, बोरवासो आनी मोग जैत व्हरूंक शकता हें आमकां तो कळीत करता.
जेजूचो मोग बागयोन फ्रांसीस शावेराक चोडा उत्तेजनाचो जालो. कठीण परिस्थितींत लेगून जेजूक परगटूंक फाटीं तो ना सरलो. ताणें आपल्या उकोंड मागण्यांच्या जिविता वरवीं जेजूचो वावर नेटान फुडें व्हेलो. आपल्या खासगी मागण्या वरवीं जेजू सोवें आपलो संबंद गोट केलो. तो चडसो आपलो वेळ मागण्यांत सारतालो. आपल्या जिविताच्यो घडयो नियाळ करून आनी जेजू सोवें उलोवन सारतालो. जेजूचे कोश्ट ताका ताचे जिवितांतले कोश्ट जियोंक स्फूर्ती जाताले. बागयोन फ्रांसीस शावेराक मिसा बेटेचो खूब मोग आसलो आनी ती तो सगल्या भोक्तीपणान आनी मोगान समोरमतालो. पवित्र संस्कारा मुखार जायतो आपलो वेळ तो सारतालो. तो आपलें आख्खें जिवीत भर जेजू सारको जावंक वावुरलो. जेजू सारकेली दोयाळ, काकुत्सार आनी आपत्यागी ताची जीण जाली. ताच्या जिवितांत उपरासतले कोश्ट ताणें सदांच जेजूक एकवटपाची संदी कशें घेतले. जेजू सोवें ताचो मोग ताका जेजूक परगटूंक थार दिना जालो आनी ह्या ताच्या स्वभावाक लागून तो इतिहासांत सगल्यावन व्हरतो मिशनार म्हूण परजळटा. ताच्या जिविताचो एकूच व्हरतो हावेस आनी तो म्हळ्यार जेजू पासत ओतमें जिखून घेवंक. Preaching is not necessarily on distant shores, podiums, over microphones, and on big platforms. But preaching is seen in our families, our children, our spouse, and our co-workers. We are called to preach not with words, but by our everyday lives. Only by sacrifice, the giving up of all selfish gains, could St. Francis Xavier be free to bear the good news to the world. Sacrifice is leaving yourself behind at times for greater good, the good of prayer, the good of helping someone in need, the good of just listening to another. The greatest gift we have is our time. And St. Francis Xavier gave all of his time to others. Saint Francis Xavier, known as the Apostle of Cleanness, passed away on December 3rd, 1552, on San Juan Island, China. Pope Paul V beatified him on October 25th, 1619, and Pope Gregory XV canonized him on March 12, 1622. In 1624, Saint Francis Xavier was designated co-patron of Navarre, leaving a lasting legacy
as one of the greatest missionaries in history, often compared to Paul the Apostle. Countless devotees have reported receiving favors and blessings such as conversions, healings, and solutions to their problems after praying to Saint Francis Xavier. Dear friends, I call upon each one of you now to mentally say your prayers as the relic of Saint Francis Xavier enters the gate to the pandal.
Dear friends, this is a very special moment. On behalf of the Archdiocese of Goa, the convener for the exposition, Reverend Father Henry Falcao, will hand over the sacred relics of Saint Francis Xavier to the Administrative Committee of Basilica, headed by the Vicar General, Reverend Father Jose Remedios Fernandez, and the members, who are the custodians of the sacred relics. They are standing at the door of Basilica to receive the relics back to Basilica. Let us all rise and let us continue maintaining silence. And feel this moment and join together in singing Sa Frashi Xavier. São Francisco Xavier,
मोरा कुरा राधी समझा मोगा la solia besauga saiba sharar goicha sambalu sodata Gopa tuja besauga saiba sharar goicha sambalu sodaka Gopa tuja Porva Guru Sarachi Devachi Tuve Kili Sakri Ami somes mata mozo tuji otai mun milagri ami somes mozo tuji otai mun milagri Aizani soda amche hati binoti kortu devagi Jesus archeza divitam-te ami pavoso tu Jesus Jesus archeza divitam-te ami pavoso tu Jesus
São Francisco Xavier, por a cura, lapis amciamoga, la solia, Bisau Gazaima, Sharar Guicha, Sabalun Sodaka, Kota Tuja, Bisau Gazaima, Sharar Guicha, Sabalun Sodaka, Kota Tuja, São Francisco.